Ekublejan media pi waroki pralog ngajo MP Pradi chajikhia te suggestion ki khubor update yong kakjut Covid-19 hapo ka Meghalaya da wanra abian chapi da kapanar news te chwa wostang yeki khubor ledem pude pu subscribe nya ba subscribe but press how to bell khnang wa yo pi ki khubor bad le yo man pi ki wanong kong yo yeki khubor manda update hewan por te nek jan met yeki wayo yeki kakjut Covid-19 hapo ka arpau so ganta da update da em hado pras pa khande ngut ki wadang yo thambe te ki wada cha ya po ka arpau so ganta de em hado sans pa khande phau nyangut te ki waya phapo ka arpau so ganta wan de em hado khat arngun te le de klaman e wiki bro ki wayo ye kani ka jut na do osdang he ko hapo Meghalaya de em ki hado le phau le hajar chis pa so ngut te ki wachai waro hi e de em ki arpau so hajar le pa arpau san ngut te yi ki wada yap waro hi e DM ki sans pa arpau so ngut te ki bru ki wadang em ye kani ka jut ne ki wadang em hapo ka jing sumar DM ki hedo pra hajar ars pa san phau san ngut te le de klam wan e wiki case ki wadang yo thame ne kisni pras pa khande ngut te na ki te ki pras pa khande ngut boy em na perdi yong e ki wakwa tip jari district na ka east Garo Hills district DM arpon rungut na ka east Jainte Hills district DM khatwi ngut na ka east Khasi Hills district DM sos pa khat khande ngut te na ki te ki sos pa khat khande ngut nyangut ki chupai sos pa khat arngut ki pajba te naka north Garo Hills de em khandengut naka Ribhoy district de em sophang rungut naka south west Garo Hills de em ruphau lengut naka south west Khasi Hills de em khat nyangut naka west Garo Hills de em sanphau khandengut naka west Jainte Hills de em chispa khandengut naka west Khasi Hills wanda em hado sanphaungut te gini to ki pras pa khandengut ki bru ki buyo thame ye ka kujut Covid-19 hapo ka arpau so ganta te le de klam wan e wiki wada chaj apo ka arpau so ganta em ki sans pa khande phau nyangut te nagite ki sans pa khande phau nyangut ton pure jari district naka east Garo Hills district de em prangut naka east Jainte Hills district de em arpau wingut naka east Khasi Hills district de em sos pa arpau khandengut naki sos pa arpau khandengut ki chupai sos pa arpau ngut ki pajba naka north Garo Hills khat prangut naka Ribhoy district sanphau khandengut naka south west Garo Hills nyangut naka south west Khasi Hills sangut naka west Garo Hills arpau lengut naka west Jainte Hills khat prangut naka west Khasi Hills em khandengut te yeki wada klat hapo ka arpau so gantawan em ge khat arngut te naki te ge khat arngut naka east Khasi Hills district de em khat wingut naka west Jainte Hills district de em uwi te le de yaklam wani hapo ka Jainte Hills yong i na do ostang ka niga kjut de em ki wayo naka east Jainte Hills 6000 ars pa so phawingut te ki wadang M1 hapo ka jing sumar katkam waman katte ars pa arpau nyangut te 6000 nrungut ki wada chaj ne da light na kringa kjut hado prangut ki wada yam na kringa kjut te ne liang ka west Jainte Hills district 1 6000 nyaus pa nrupan rungut ki wayo warohi e na do ostang ka Jainte Hills te yiki wada chaj wan na kringa kjut de em ki 6000 chispa khat arngut te yiki wadang em hapo ka jing sumar ne dang em hakani ka kjut nrus pa khat khandengut te yiki wada klat warohi e de em ki hado le phausan ngut te khubor da poch wakut e kublai pi waro suggestion kat pa dai pi na do na men sen nya ba subscribe yo ni channel khnang wa yo yo chok chok pi yiki khubor ki wathame kublai chi bon pi waro